salawat wajib dibaca. Angkat salawat na biasa wa guru nampak salawat na lain pagulutan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yaitu salawat na Nabi Ibrahim na taro tu tau pandritata na tempeni upun pintu na makabay sunatan. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah salihul wa'dul amin. Kailangan ito dibaca. Ia kuhurut tapatan rupa. Purit mas sampajat subuh tawaca kasiratu. Ada gunana. Mega tau malay. Napaki mengusaha. Ya kung katau mengusaha niya ito nabaca. Pinapindri ito dalik na pangalataan. Yang kedua. Ang katutaw pagi ia salawa ini